Kuya kigima mwancho mu ligereri naende karibu asomoro baliga isiko ya BC ogugochira kirali tuko lia Jumamosi maragoba nje buna butami ngoro kwaro ni ototo nyangiri magaye kamera ni goto bwata Josephat Sungura na boigo te Wilfred Emma Tundra na buna botambe ni goto kugenda isiko ya BC twekaranza isiko ya BC tokwanira amange isiko ya BC na lituko lia lero ni gonde negesie ekene kigima gomera na amo no omwe musio mukoro tali mwe musio mukansera Mukansero mukuru sameta mukwera yali kuru sabe kuru sameta mukwera na asoko chakira tigamwariganira tangane nyaka bagago tokwane muno asa muri dangoro ku Dr. Kodekiana sitoge sameta etora sublocation location sameta yani division sameta sub county and was constituency ina no ondweto da dolende bono muno muntu waja kondigiga igotindo obakora libane na kero soko chakira kigima gwetani korukunga okorku Dr. Kodekiana ngakie abantu bakomaite isikogali gosenga cyuko nyara kaba we introduce isikogali ngani isikoga igombwata mangana mangu sana tugaleleke munya abantu omuntu toika twanyoranga mbaro bakonya bakomanyite bunabona bakomanyite utoto abantu bali bakoroka journalist n'abandi bali bakoroka ayandi nona ya kurubonyo korome kibone litaga risiko ekarona bole tibugambi kobanga ndogete ndume ndumenji na vegeta na nechigali cyane ndumenji epara akarutuwa irubugambi ubu twakorera abantu igasi ngacinkabe cyamani ari ogembo baje bakangeriye dalinde bakaruka smart kurwabwe karutuwa kora kuruo amatuka yarire kabiri gatatu igoro n'abantu bakona kogenda sitogere bubasi umubasi gakurukonjage onjage neli wali ese gosio njage neli wali nande litari wali no njage ono rero nkase itububasi onkuru kuri wali onjage yani minute ngumubasi original umubasi original minute ngumuntu rakonya abande ko bubasi mumadira abande bangane bakucyenjera bakomenya akokonya bamwabo that is why in fact yo kero gweta sense itu na ndiko jakanyora na busonga ngese ngenja abantu bakurushito bacha bantu keriye liga wala ndi abakatire meli basonga wali means wali ne echiravi yeah nande igolire wali in the name of mubasi igaro yo oitete kose ekarago getunyo onchage mubasi ongonchage onchage no uri olendete family yabe kero umuntu ari gochaga agaka karitimwe gako ogeraje de gosabo gosera babasi so kuna gotoroka bara marieta which is normal marieta no mwaro no ndu tokoro kotasongo gorogero gasongo nziansi kero marieta rananje ire koro kwa gotero tokoro kumune iribone iriri yego tigayande abantu bakuru kwesokora irieta gukoro kunga no original mu basi original asiwete bazabu ko bubuyanga y'abantu bana kero tokoira na maiga ke ese ogosoma kwao ase obwenga muna musio samariga ngai gwacha kirete skuru gotira yani ngona ja kireta zako kunyagongo temali ngaja ngairwa nyagesekero mama agenda ko kaleriria kero abana bari abangene bari kibayibolera bosobo bone gatuka nanga abana bambwatetie bari tiri problem mu wali akagenda konyorera sobo ngayibunya gesakega nagisa nande mbobasi yere ngobono nje ndo original mbobasi baga no mobasi so kurwabwe karona ruonga cyanga soma likarumanyete nkogenda tuarenge ukwara kokoleruga komenya ndesu obwa togo togwe side yeyo magesera kwere school mwana muno onye taraita ubwata gotoka basi so karuga alia nkagenda nabutware kona kogenda ngakukuru nzaja kwa nasali gogoja kuruja wenda ya mumuze kwara itiro kabako motu sisi ndibona iko itwosi ndinga naye no mwaini ne linga kwaikire level ruwabu ngacha nande kaira na sei kubo basi ruwabu nabonga abo tukaita kega ngakora CP ruwabu
kogenda in the name of my father was a polygamist. Yabwata bakungu batatu. Ndendo kaleriya my father balinga abana babiri. Abaisike bali go sense 6. Bara babiri. Ono mumuro munene ari batavuga nande my grandmother yani my father grandfather kwete mapema. Ono my father bakamenya so mu isiko mwabo. Bagakinira gumu asaba isike bamwabo. Akaro bakwire na gocha komenya sobo. Umuyederi basike bamwabo ne cyombe kiri cyare gocha. Cyombe cyare gocha kero mu isiko tabanga. Ndaza kwanyara mwane. Yani in fact it is your sisters bari go determine abaisike mba bakungu bali ngonya. Because ali esi cyombe cyahitire no ari gocha kana matanga na kiregendo cyobero yani amanyire ngari no mwaye. So my father being that he was alone and the first born akaimuka akaleta umuntu munene uyu aletere tu no mo abaisike bamwabo. Mungu kabere umusiko kabere nakataba cyombe cya musiko mwabo matata kikagenda kikanyomeri yanko ya nasa ko kunyanguso kikaleta mungu no liko kunyahera ari nyanguso ni na maburi ni na manyange ni na nani ari nyanguso aje ko kango cyarenge koleta umusiko lakini kikanyomeri yanko esokoro yaitu asenye ndikale nabo bari batanjombe jirende tigachi chikole mirimo chimwina chikanywa mu mungu cyombe chikobwati chikanywa mu mama cyombe chikobwati na chikanywa mu mungu reto takanyara bana so bono ngatoka ngo ndeka buseito tatole polygamist when we were at school kinale the story you because the double yakobo mugambi tokabatura abana abange ekarona eta tataga ndegenda nyamunyo irinde nyamunyo kana liribelya ya cardinal kana liribelya so they told me genda kutamba because no way kwende kasomo paka form 4 oyo mwaka kiasa to tamba ba tamba bono onchiete that was 1985 paka 1988 kaira na kokora nande 89 wono kwende ya karona akora ngakura karwara kodre bano kurwatamba bano gatoka bono turabange umayeda family nowadays rera abantu tokanya bana my father and what you do tuyatokoligirie gas lakini I was very much eager kusoma ndagiriwe gas nanyora nkagenda so mu friend Nairobi kalikuwa alika Nairobi akanakora Nairobi as Minister of Roads and Public Works ngatomuka Kakamega nkamutore miaka 5 ngacha kusi ngatiganye so igo nako gotabanga karwa korte skuru ga egente getangana ono kwenda guchake mirimo kamego chakwira nande na bere te school for the sake of school fees abalinde likaroma ite kwenda form 5 it was very easy kwa kwenda form 5 and 6 wa soka gocha wabo moto monene watikara kalelili no inform tu kwa le kuli kuchikoli so mi primary form 4 ayo no muntu awasomi ku secondary school and karona chigocha na ba stable ngaso weso in fact yon korta mate mwana ko kisi ko university igara yange titisi bon kisi university jete igara aire chate ntangani no muntu tokereko ya chakari arengo mo chichi lakini mbono abakushiri litokataba ya tigara kama ya chakwe immediately arwete boyini bona munanye chaki nani kanyole opportunity ngaso akosoma part time nani ngaso agocha Torongo je university ngasomo bolina abana kabisa lero tugomera nabana babulendo kasika ego akamuna kwa igo lendo rojinesere na additional yigetwe public works yabo na drainage sivo kaleriye kwa reko ngasoka okosoma induction wasoma structural wasoma bona onkolete road overseer induction 432 na 1 kamenya ko iru structure ko structure obono dia ko structural design go na voice inu muntu okorete degree lakini bono lirikale ejibakoro engineering school ndo ne lirikale ina di Kenya Poly ya Kenya Poly kwa karura na royo kaya kwa over the kai gire no mwana ro kweto ro kwa aliga that man wacha Mungu amsaidie alikuwa anasaidia watu wetu sana so akangade was that we should also continue doing this I said karona ko genda lidinga endelete moyo jo na rengo watoto ya bono the treatment we have worked below 10 years or above 45
Maimere mekaera iko. Ekaro twacha gocha kare nengo jango ikakango boli na kino mwaje nega kwa rule gasi abantu bago pie. Bono muna nagenda twa bari trenched. Aikanta to chakero buyanga gaika mugatebu kunga information yoko lito ko bari trenched nga kiyaje. Iko ya kitega. Kenya chikasi ya boli. Omaita kanya ya igede ka stand still. Kinde getayo piboli. Ibinto bitari ko move. Ibinto bitari ko move. Abantu baka biro 40 years and above 40 you know 10 years you can work in the service home one of kagenda ka ngango ibutora ha golden handshake ya golden shake one of ka it became a challenge to everybody. Most of our people died amangana depression ibrengerali you know these people have arenge ba yani kiro muntu umwe ngo muntu atari devoted ko kende gyose and then them yakora kini abana no bokum abana bangainia so ekaro twa chikoba kole buja ngaira na back home kasoegasi korani kabone banga pale nke banga ngwata banga karo ina nte kabanda bagachaka go miss PF nga go tine cha baraja go bugorero munde cha bugo so gorera ko ayo go tega to bugati miremo kando maybe you make roye cha no you make cha so again to gelike kanga emotisha no I need to do something so I had to compose myself. I look for money through friends and mwaka naro go kara yes assisted me so much Mete, mgara mura kini ake mpe. Gave me some cash kidogo. Walianda ngachakira wono kogole migoto. Nimbugate kwende peppers. Bote peppers kabisa chini. Lakini mbere mote tene utene ndia. Nimbugate and then there was no torikori because one onya bantu badene nibuga yo. So I went like 2-3 years. Oyo mwaka kioroyo. That was 1996. 95-96. Ekarona kura nkebanga lende ngocha nkonyora ngabono ko obo musaje olibuwa era nakankara osibintu byane nkagukolise migondo nkale na ndagera ngakura good is good, God is good nkanyora nali miri bituma kiguni 75 naliriye njale bone golden handshake yajira ekabanga ne golden handshake chingende nkagukalema ekorona alima chingende chinalema chikabanga bono na chiro chinani chabere liko nkanyora nga igentongo kora yangon by the way I have a friend agande what you do because you are very exposed and then about the papers when I register your company I had to register my company which we registered. That was 1996 as a business name. Yeah, I don't know guys kabisa na ndeka what the papers why I don't register as Minister of Public Works and Roads. Bueno, register company ya construction to. Yes. Ngabeku category 6. You can category was it G? Yes, G. I can over G, Ricare Yarenga and Mondoman. Kai, your papers, Chow, that's what I'm going to Kevin, Nagacha, Nakoraki, Narusipara. But on Gachaka, by the way, project the Anandana project here 27,000. Gabeka, new DC, the sewage. Ogembo. Osonga. Yes. But they gonna edit omonte a certificate ya. Como tenga aquí en coña na tua certificate my relative. Gigante betting a token ya register company. Como they want to register aquí en coña, boost na njembo mo. This man just ignored and then I tell me register token ya register. But in Gaira na back baseline at the Mankabeke in the video. And a very successful one. A contract in Tanzania 27,000. 27,000. The Chinese were seeing us in the 1990s. That was good man now to make it 13,000. We go at the fight 14,000. Ngolengi chinga geje china bochinga ngeli miata noiga. Eboniga. So ngajanga ya kabere gaje 105. Ya gata gaje 200. Ya gata gaje 500. Bono ngaswa kuchiegwa. Ngokora kabisa. Bono kwa very full time contractor bono. So korwa unka na kuswaiga kuna bono chiteiga ega bono mbugate company kusi. Asese itogusia. I think is the best among the best. It's construction. Because bangi kusi bale to chakira 7, 6 and above. I give on nje nkali 4. Ekerole 4, 3 because I just in the same category. As a national construction authority. Iga chiko baru koru 7 go chance. Koru 8 go chance. The list agarokora just abono ogo chaka na 8. Yes.
wacha 7 wacha 6 wacha 5 kwa ikide 4 mbabwate maso gokorera 4 igomba bwate levels chia contract ora kore igemere morero ora kore bono igo muntu bwate level 6 7 atakore ya 8 category 1 and 2 these are international companies echibono njiri chabo China bridge yachikwa gacha chikwero chiang ni name them but category 3 and 4 echibono boko chinyora seita Kenya echibono level yo le bono bona jit no otole ndi gete bantu babiri batatu abonda barangeri ko rwadio barole na bare gasi ari na bako gendo bakitwe bakororeka no togenderete kabisa and I thank God that I managed this company since 1996 date company tu arenge na abantu abange babo batigeta abande bagakwa abande chigakora na chiakora but right now iyo ne miaka iligereti 30 it's now almost 30 years but right now my company nero bono unabona batebete na HP anabona ndiri kuno kuboli bomasori wakanyolero nabona ndi kwenye Google ere SP 42 45 SP 42 60 something like that inambelie kwenda bono ase gwetanio gokore mirime kwa korire gocha egento gegwinya gocokyo mundu asense ya Kenya guchisikara ndo amanyanga uyo kode kiningo gocha siasa na Kenya orete siasa bo siasa ye bono kero lirio roche na arenge insiko ngo kolega siane iskaria ngo kolega sina abantari ninkonyete bante kana jakire konyo twese ni tibanye tibona na korete I was just doing it in good faith gusira ali soko nyara ni gusire soko nyara kono ngukonyora abantu bakotebanga no na isa ni kuboli buganda ngo kuboli nkayewo and I was given no bugambi overwhelming ni bugwete no buchu oyo mwaka kyolengo that was 207 igongero bugambi obo yani overwhelming abantu ba unabona ndakotebi no nebintu nakolete word yani muntu tayora bikole boniga up to now because unabona kuze kuboli word na arenga abu sameta mukwerero I've given you that freedom during my time ngombegete chipara chi system chirichiro chibona bagotumeka inje mbegete during my time I brought 8 transformers and by that time we were using our money kwa Nairobi kwa kitibasa kwa 8 abona bongo ta garanza meta mix dina so meta letter ya kugwa negesa meta mix dinga onye wa so meta you can recall you ko record kinga kya ko traverse and sa meta mix nincho buna nanye rosele ti rabu area ngarosi ya kitchen ngarosi ya iga ekwende so bari bakobera I don't think because nande ya meant to be na leta the computer ali no roje nkoleta the computer ali sa meta mix sa meta high school in fact my purpose hall maybe into birari chi hall geta chi dom geta tuarose by that time start ko ara maria and amacha ali ali sameta ne transform legend inke ko rango kwana yo kumbe kero ko korera bantegetekia iko bago gwanja na nyaza go na gotini I did sacrifice myself na ale ko 13,000 my brother muno mo kansora yes 30,000 and if you go to a funeral you have to give 1,000 yeah wono nje nkubuli nyasaye ngaibo na ale ko chiri and by that time wale ko nyoro muntu ko genda nyagitari na boko mokonye ya muire nyagitari out of 13,000 yes na ande bono chibese twari gutumwe ko nyo mugambi mukuru lirie twari gutumwe chibese cheito wakonya abantu very like this nowadays abantu baire manye baire baka chibese chemepira milioni 3 baire chibese che school fees parcel bakaye lirie ko ari ko rusibese umusaro gose na ande mogo chiri ko rwasabande correct mu manye waka no musara abantu bakora na inmonyo alimoje ko korere kwene kwetere bone county council bono koruha butu wasukire gocha kuroje buna mwanya abantu tole nabenga buna bono nanyorire abantu bare ko kwananga moino muborenge baige tasikete bakajara tanga na go shawe ga batari ngo chiyarenga batari abantu bakwananga bakimeta na aramu baya kabisa bakya karamu kabisa abantu batamaye tinga nero leta jipiki bakinero leta chikwende like in my place my ward azakuru kwa tora sublocation jali yango ligo sameta nini nyansongo ogende tolejo ogende nyaganja ogende itibrocation it's my
by design to akore delikare to recognize a very good structure yo kubanga ngake development yevote ande to akatumikira mu chief na ro kumirera a very good boy nko muroke boy because a wonderful guy na abo kodira go chesa bunere to akaikaranze to strategize ngi to akore wodi to aro sia nyene sublocation yaje nyene ande to akachire bwo kana iru koruabu inkarnyora na nyori sublocation inye sublocation inye ngabagana location ane ganyo location ibere kikabaisa ngamanya ko bagana location ngatika wono kenyerere nkaleta location kikabaibere wono tukamenya ko twara wono nande location yeye yani division not ekabana ande division the same place ekaru nowhere ekabe location sublocation location ekabana ande division wono tukamenya ko Rusio tukaleta Itumbe ekabe sub county hiyo kusamita wono sub county konya tuanyire district tunabone hilo tationa ya the issues during that time ndio akora David vile vitoto you go to 2007 mpaka 2013 wono between that then bone go ika 2013 siasa gaja ye orange roje constitution ya jendo kutoka Rusio because by that we for roje ya 202 na ya matiang ya nyacha and kuno wono roje siasa ya chire ya matiang no nyam moto ndo takali yoto jina wono nani mwana na babigo chiko konga ya ondoko na wana ato ngo mbira na torote 2013 ngito yana maiga ka 2007 to 2013 miaka kwa enge abisimuna omu council sameta mokwerero chinga kie chinkolengi omo ngolengi omo jumbe ni gale ngo mheshimiwa Manoti no obure na ngaki totebe ngaki obokoreri bwa obwarenge na ere karo kubwatira mwenge na nchoboro ndete ko teba iga mokoreri gasi no obure kali monto sababu ninki obure kali make asimule abase yani nko igware ande nasigeta abagambi tutorangira arenge twamotebe no motebi kabisa ande buna njena ariko toroleti nakamude ngabwege kwa muganire ngabya nakamuganire ngabu no ko ngumbura nanda akaibure ekera ali araisike ndoko kwana no bumayene nande nkerebo yako bugati bona abagambi mbale babeire no motebi ngobugambi mbura ega boko genda iga ose twarorire iga kurunsa because umete buna bona umuntu kati Nairobi omutinyi umu kimosebere ogo chigocha kai akorore kana limo iga namanye gendo gekaro ya boro konyora na kibago fere otherwise rende korwabu nabo twakore to bugambi bole boko herera n'ubuya ige miaka ya 5 kwa bete muno mwamusie yani mboso muno mukansora nabo koje barangangwa akore tali kwa ikonyara kokora ali kwa ikere konye tali ngana ki abantu isoko bakiresi abanyendiri bagwa abagote umuntu ina akarete indi yakale kuba bakirende sometimes ayo manyene was student kwa kalibule yede ya kode kwa kalibu ndi areke positive sana it was very positive nanyo leta abantu garabuna anje karona jete skuru ya sameta mistiri jabwa testima karona so ya to jabwa testima by the time ngoso ke stay bwa testima yes ina nyele testima bakire na leta testima almost murabona urucha ari chiro sameta makitare ngona ile tamani amaje mugimusiya banaje wenda paka itibo na ari meta maje ari ngaira paka maje tinya gitari na bigete nya gitari ko kunya mukenya aria etare ngo in fact nkanye yonchura paka ikabenya gitari iga nyanza kinoro tibune nja kwata paka stima njare in fact we tried our level best paka bonere nya gitari paka bo yani we did what a leader can do for his people na ndatige legacy ekibone igana kumiringa kumbe kerokoreta maja na ndo kwenyu nena baiga bantu ekire katiba ya chire 2010 twanyore katibenyi ekerogo kiabo kansura kia rusigwo ngiyo wose kia tata kia suki kia be kia rokro ba msie ga 2013 ngaki okorengana naye ngaki kwanya to kabako ko onchi intajine ngwali kete kerogo kiabo msie sikustuka because eon tageta koteba nga the people tells me ekarore na Nyasaye na ndotarwa atmanga na mabe Nyasaye tali wo I was busy doing my things gasi yo kolera abantu we devote go go tikapiri ndia but I really enjoyed it because even na kole to rwari nkaira na back to my things na jaka kole bintu bia I moved very fast I maintain company ya Chinguru kaminyoka nkakora gasi na gakorire baka bogere nabone ngorete pale ko kwa road ocho ni pesa renge mujumbe ogende paka nyatike yali kwenda makalda pale for the first time umuntu nyarose ninje
nanyiro sitene makombe n'abantu ne kwenda nkabeka baka makarabati n'ibintu binde fast person ni igo 2013 tobore tikero gogose tobore nage tikete ngano toji etiko transit ni vended lakini bwana gigi atigire ko bobo obo cancer bono oga gidepend na form of obo musia bofia yo ODM ne orange bono liri ya rengi gato sweet one on kwa ko bomuya ukagenda ka ninyo tenali omongwano kurugusiko airete chikura ekero shika chigocha shikaga kora mbia koreta kenere ta chikogosa lakini bono 2017 injit ko boy I just left kizina nyolete nga they are not mbabwati yani nonyansi ko ruro nonyene nda kora kending kiyo kiabete bona ndi bakamurushi bakabeka mbui ombati Springfield Medical Vision Center nigobono egukorereria obukoreri bwa general outpatient consultation naboigo obubweria kukora bari ensemo y'uburingiro laboratory services pharmacy eye care usensemo ya maiso naboigo ensemo ya mainugo dental nigobono ba mentire obukoreri bwabo kuba ubuya n'obuyamano kigiba bagotoka asensema Imperial Building, ground floor, Samange Bakiresiamiase number 0745-268031, was 0721-243247. Springfield Medical and Vision Center, Guika Ekwe, Obokoreriobia. Springfield Medical Vision Center nigobono egukorereria obukoreri bwa general outpatient consultation naboigo obubweria kukora bari ensemo y'uburingiro laboratory services pharmacy eye care usensemo ya maiso naboigo ensemo ya mainugo dental nigobono ba mentire obukoreri bwabo kuba ubuya n'obuyamano kigiba bagotoka asensema Imperial Building, ground floor, Samange Bakiresiamiase number 0745-268031, was 0721-243247. Springfield Medical and Vision Center, Guika Ekwe, Obokoreriobia. Shukisha! Cash out in style with improved Onibet cash out. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure e company nambe yemo eyo korose chirangi mense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao nabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomenteranibwa amavuta yani oil na bwigo chiriye chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekarigori lyabantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochogane chirangi wekabunuragani gwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba
nyumba ya Uhuru Complex imeyo mucunyi g'obusongo iyo erang'ene duka ya Safaricom. Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere ang'ene bengi ya Credit Bank. Asamange bakere simbwe teraseti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. I want to be very honest. For you, uno muntu oromukusi. Muntu ndebwensi oromu America. Na aje wodi ya Italia. Na aje bubazi. Tata kiriko. They do nothing. Abantu aba bago kibacha ko Nairobi ngatwajire kuri biro ko ku America. Baja lisabuga. Ako batebika paka noena maraika ako jenga. Kigaba chake ko kolegas. Iko sameda mwarusi siko mwabekiro mbuyo mu America. Ikamanya ko ba useless. Yani bona abantu bagatyoka kabisa. Bono bagajya bakarushya mbwati babeka omo sikesonye. Ayibona yere 2022 arangwa abo no ligati garo. I didn't. Bono nanyo alete naki aba MC aba babo siko. Abantu banda abafite pindi ko beka siko bono. Tate bo mu MC. Nganyora ngande nje bago ja ba consult. I want to tell you for free. Na bago ja ba bowling akitoka. Acha nere na ndengo chikoboli kiroko ngo ja bana ba consult. Most cases ingaswa ko boli kwe bidonga akitoka kwa nkaba in fact eri varo. Na bago bol. So akarona nyora ngabere consultant for these people, not even in my ward alone. Akora ninkolere tabantu bibere bitoto within this county. Kanyora baja ironde ngumuganda akitokonye. Oyo munda wake rotenga asinkonye. Olinde keronko ko konye igorende nanding sene ko belebe. Abuya bwana gwe etani bwana ko chiao. Bona re kompurije tioroje kono ko kanyegaria sigetega. Doje nganse. Konyegaria chinchoke chikoru open kugo. Na ngwe gatoro tunyara ko tokoligeri za chinde bona chi challenge aho chidio ko etrase emireme yawe yabotambe echinde chabo ndoje maete rege monti gatora kwana tora kola nsame ya siasa bona koru 2013 toje turaboli kergo kende nandikia kiage siasa in 2013 kwa boleti nali lyo mwali bona 2017 2022 to boleti bono mambi yawe yage siasa ngakire asengenjo muntu andebetinga when you want to get stability you go low. Ora banda ba bengi muna ototega very stable. Oje jebetola emos. Ototo ga very stable. So I went low to get stability. You can move and you can move politically. Oko maneuver behind the scenes. Behind the scenes. Boardroom ya nenga nyoranga yakova banye exactly nki abantu badage. Bono muna say to basi. I am telling you today. They pick code the kibuno mujumbe. Bakondusyo. Ekora na role rengi kere. Bugarangi ketakero ko. Role rengi ketakero ko. Na very experience. Tubona bono roje Simba. Osejo ekerondo buganda. Na gakire Mombasa. Na kuana ninajo buno one on one kamna same level. Yes. Maita Karisa Maita gakabero mukansa umuntu okorukwa muya we used to be in the same level umuntu okorukwa Jones we used to koru Kajiado umuntu yana I'm giving you bali ba mwenge obo councilor shinga kecho so koligere no embarara Barara was a councilor by that time so uroje karewa abantu bali baramumbali ko cyane abantu babo bakuba elevate and in fact it's a course leadership is a course ono insakopanga no mujumbende nimayendeke tongo kora abantu baito bayiguya iko muntu ndebwensi abairo bogambi kandi uguchikokolera abuya Churi giri muntu akorera bukanzira kusobo bo MC na ndaita agende anda igoro abe agende igoro digere buna bono nyamoko muino nyamoko bikema speaker ye county assembly is doing very well one ganero o win it ko ile university ali ya sababu he knows what he can do where with the upper corporate and the middle level na aba bantu bantu
So I'm saying nainjire na bondi creating and biga kuna chakirete nande ngabeke base isaria n'abantu nabo banyeroje nande mbamanyite nyinkere I want to tindiko kwa wasione but nindo jenga I can do better somewhere than the other people who are just maybe coming. Igo sokoteba so bwenge so muntu oli ligere tigatembe bona iga imagarobe ya bona iga no goteba nga no bwate ekirenga gyo koliye karo kyo bujumbe bubasi ko strike rabo turana chabuja iga turana bona ye ototo iganga goikira bona iga turana no mutike mure ko no njera bara nyanza chino na arorire lakini muligere naro tatateba nga buronga iburonga gi na kwana boli na ikwanira 7 ngotene nando bujumbe bubasi bwabo basi aso buyenge ngondo munyanzi yaga mugetaulio omubasi. And I want to tell you for free ngotene nando bujumbe bwabo basi nande scorecard yane nemanyire nande abantu abange babere ubugambi unabona ubugabo base it is finished yani finished it is in that knees ngajenge gapo nero itagerwa felt ekero naro liga apuelia ngateba gakite ankonya abantu bami nantari gonja kwa bakonyora kabisa boli nyasao kusukinga bami naba tsabwa assist our people ariko era abantu tata buna bono onye ne pass ya kurwewa e pass ya kurwewa ku constituency chonse onye ne bintu binde biko e pass ya rero gere everywhere lakini bintu bide above that unabona rojo muntu akwa university or college or like now a person like me muna nje bono kango bona ariko bujumbe kango bubazi ne bwate a national school kango bona bubazi ne bwate a college kango bona bubazi ne bwate no university unabona Sameta is a big place Nyamagu is a big place akomeza bona ori tumbe iguraje a good institution kango bona bubazi ne bwate a national school deving a year national school wete yo gutatu bubazi okogenda mu machoge yo kindo njaye kogo cha nyalibali ndobwate kereri ndobwate kizi school ndobwate kwende ichuti okogenda bugitutu kati no njaye gwa na nyaburu ege baba sitabwate okogiranguru je nduru njaye gwa give why nkige kogera bubasi nande nerere nene nabo kabasi bwa bantaba ngaini anabo bantaba baroche na ituku na stogoche nande ngani tusiegete with reason singa monto tamanyitie sabali tali wanja kwaye na bwate road map yoko moikie sako gendie gari gochi umaita garo manyete no Nairobi ko genda muna bono tumanyete Nairobi street moikie so tugota getenda isi ono rusho monto na kisi tawe kana ali mu omoiki Nairobi ngabono na Nairobi togochi tamanyete buna go chenjie leni tamanyete ngakia ko ngai sabali yaiko era limu sabali yaiko era limu ngari ngoko rugochi ali ngetakeire kabisa na question ngabo basi na right now bange basi ko basi na bonko nyikie sibatagete destination yali batagete totigara tebada bwese bo basi atola bajumbe batatu goika bono muske obure muske manote no muske mamanyi Innocent obiri mumanyi esa bajumba babonsi babere bagakora emirimo ase bunge abasi nayo itiko banga kwanyali bagochika mu majumbo kane insakinde specifically ngikeli yoro chebubasi bwana tego seka pwero basi na pinereli negia kabira karo kwera neliekyo nekende nga bubasi abande bachaga kwana abange barage bere bakwana ngeta keko baganu gosebe bubasi burabuna bubasi chache timadinga karanga kyongera kise chinsabe my first agenda eyiwe goja because kwa bekire bintu bya obyo maye no bintu bitokora biko bange ko robeli biko kwero obeli na ndokore tukora plan utakole tipo to kunyara nabona bubasi onye nditu abwate umuntu buronge mnabona maye bubasi yebagane bubasi maye to sub county Nyamache na Sameta and you know those sub counties can give constituencies. So my first agenda nuko sabanya saya toire nuko tabalende miaka ya elire unabona IPC babekire commissioners kwa nyumba hiyo. Those are the things that removed kwa parliament ever reviewed one babekite later then from there akora ya baganiru abantu baito baruguru batware constituency ya Nyamache asanga bitware constituency because still the chile constituency that tukatokonya kibasi chinke unabona uwe mwe ndo bwate omotisi kiza macho Nyamache na Sameta wono kangarie to bwate sub county kangano mujumbe naro naero kanyora kibasi cha CDF na kanyora
Utatika bono obokongu bwa beire story. Bogo chibware to bokongu mete ekikaro kiongo gekwane singe njondo muju mweshimiwo tari ko bisabini. Abange ngwenya bari ko bisanga for political mileage. Asa kurugwa sameta. Iye bwato obule. Konya rino nyatara otigire ko buri bujumbe. Iye bwate manut. Ngwe ni tatwara manut ise ko baru na bora nyoro gocho. Iye bwato obiri. Gembwate gebwate nabande ekibwate litego bona bako umuntu kuba ngakisa kwenye Geko bagano na tengo chibebekere sick but what I want to do nzako irobo jumbe ongonye nacha baje sinde mboro kibuno bugambi boko Vijeke na ayuansi baada karoto ga mtako yarigerelia ko bando jenga nations na jari chi achire ase nseje dai kabere go sesato obo mabomo gusi wabere wo kwane gugoro yo mabomo gusi na ganyo comment goro yo mabomo gusi karangara kya ngaikere eso mabomo gusi ase gochi mutuga nchebono ninta que está very realistic ntorigo chiko ko ba ntomanye tinga ngaito chia nganga ne ras boika to ba mu nyombero mama kwa manga itogo chiba yaro tigatora abamona ki ntuna bantaba ngaitogo chi again dike kia beiriga because they talk about very categorical abana tuachaira aba ntura atwara maskani go chia saba kaka toko unabona abameru babwate njori nchike abasigi aba garemba bwate kwende yabo kabisa raira sigete kabisa aba sigisi pese mbabwate njaza leader nari gutakanga to embrace leadership esigeta abantaba nego chizi na council of elders ba kuri bagali abana kwa mabagabo bakora maskani to basike because the one they want go toto omwana omoke ngo miaka 15 to 20 na go ikere go sananga ikere asoko manye bito bya karikanire ke ta kunyara mbiro hebi yamanyete maybe asoko soba lakini mbiro esenye ndi experience yobogima atanyare go ono umuntu kirega naroje the other day ga kuba gusika kabisa umugaka okuruku ongeje umugaka urugwa masikani kurukubure umugaka okuruku yondo gako okuruku nani all this wazes bagusi babo abantu abagusi nkarora iro kira abana baitu begino basi bakubonga magana bakuvunta kabisa this is why our own resource abana bwabakaka baitu tugwende tukusika ngengiro bugambi I embrace abagaka abantu abakoro yani tutuware that structure because na into ababa kengo cha kuikatoro toka ne to school unabona I was talking to school na baibuli bana na incha abana bana mbata kemba ile school bono nyengo itaba kaka so nyengo baseni so nyengo bachecheri kubwa timaskani uti esibali njengo teba nga kindly any leadership no nyamati yange sare gaete aligia abagaka unacha hakiri baikaranza again turutu hago cha very president I'm telling you na ande tutari kumenya gasi ketaba kaka baso toko igundo kokwana because yabantu bari abake basigete boboete ngabantu bago go central elders so bakogenda abantu bari muno kwa roje kindi kibaho kwanaje anda aba meru bajage kwera ne skindi because yokoranga abagaka babatabirenga weno ekiroge yakabirege yakenyangere ne kindi kebat mwaro cha bakaka bari bajakire ko convince abantu nani bajakire ko just state bajakire so what I mean is this let's not ask ourselves na ngango to support matiang to support ngito to support yes abale rongo te abantu to support se na boka te abuna bona aro chande omuntu wetu wa Nigeria ali abatebanga njerero no yonga support nande mambi yaye nando onjuka ngaikono kobeka baga tanga na ko karo kore ko na nyameni webere so kongo yo dali mubi kongo yo gasi nyibuko kore because of some reason abota basoko tebanga no nyino mo gaba to simba honestly ngo ikaro kwana umaide mugara mu lakini ndire akiaga umpe bono dianko buri simba tara kora development nje that is me lakini hata kitakokora maybe ngo muita tolenga kora development ostukiro anyoli tara kora mbona aminyo kiri kije president ngakin konya kora development nje gotamera nje bori ngo murwa nje ngo murigere lindolenga amali baga ngaki wakolire sawa to ebo no erizo ni kujimwaega anki utara kokora to kombe twewe
na ase bono iga nkori question mugusiyo mugima muno mugambi and I am senior tondo mugambi simbe bale nominated I can give them, they can just come to my advice what to do because in the very stable enough whatever my mind and miaka yale kona 64 na bongo se aso gukorera maybe wakwandegore county ya Kisii gose wakwandegore mugavana ama tukaitire makaiga mwarorekana ese enseme yao ya construction usabanya konda chi contract to kubaraka banya konda sike gusi tuma tingira nyako bako kwanne si daika biri karato cho korere ngana mwa ngore ya chairman ye contract kina nago tebi kanyotara mboli ngingo kora singa yegasiye yana we are so much pathetically annoyed no muntu okurukunga egavana yege ya Kisii sababu oise kuligereria oretira abantu bakurukwa abagere bagakora oniene mwetari yayi abantu betu bakure batarahatana iko tingo kwana nganga gosenga simbambu yare kera tutarakana kibeso sibata tarakana ebese erie koira na guchi Nairobi yayiranire gatatu idine besa yare kuja bakonyo mugushi yare wakana abantu betu bakure une chairman I'm talking on behalf ya abantu betu abanyakonda contractors abanyakonda betu they are not happy okwana inanyora ka muntu kandi kakagotenena kakona kora amachi contractor into murigirire we are giving a warning muntu onde bwensi utari contract don't comment about your contract we are coming gekorote ketokebege tokebege tumenye tuna abana banyarebe bachande keto okolete gasya kandi bank ibintu bya onigo kwamanya kanyora ka muntu kandi kakagochanga mumanyite usengaki asenge njome ipiako ako benefits peanuts tamanye tinga ekwendeje nembe but I want to instigating a key muntu buna bono okoroku this is my right time yoga tebi mugabana a change kodwe sale kuna change liga kominya kujya serikali arolege ndaka koraka nabantu tibase cyabo arolege ndaka koraka development arolege ndaka kora because tindo chinga natiko kokekonya kuruga aze kogenderera agenderera gabuna ndo cy'abantu bakurukungendi bayama in fact abantu enkoro yabo bayika bagatebe and I'm telling you to the face no nyamba libale nere boniga batetenga kiti atona ko mobenere ne lichara iko njebona bondaro kana bobe lakini singi na motebe igatomo korere because tutagetenga ki anako korega lakini come 2027 iko muro kito bona abatura abamwe abo to kumwami bono muntu onaro ali nabantu bakona komutenga ki igatobenere lakini ko muro kito nobody is with this right now nabo mwemsi nikyo mali gabese chi contract garoto gukora there's an issue ya chetenga chi contract chiko kora gose kere constituency yabwata contract ya mayemo noko ni famu ngente go sena bokia lenge go nanenga kimwa kere famu ngana bokere lakini iri no bokora bwa rige tuguko iba chibese na kiya gare chibese tere na iri fo kitu are ko eburu chi contract ya ko chibe isirini chibese kiri chi are ko chibe ku project tangu chibese uma de ya ika na contract area ya mesi yuko kora chibese tere that was a very bad suicidal way of handling county because bono rojole and in vagina bagere bachikora omuntu ocha kusino mogere kusina abantu baitu bakora nabake bono kwanyora ngumuntu uri okorira onye noyo mo naboyo mo ina nda gochoru chibesa. That's the problem we have. Memono moske Dr. Kodage Kiana asenge njogo sangana into isko ya bisi enda itorigere kamera ya matunduraga onyaka bago kwana na omo gusiolio koligere tibona iga omo basiolio koligere tibona iga omuntu samete mukwara koligere tibona iga no ene amate yao asengana yao yomo eri semagano ya na yomo eri kuno mugambi I am just saying ntagete goteba ngani mbwate family yane mbwata bana babiri mugambi umaterika nabona tokinga like son like father anoro radio abana bane bombi yabale abakwaniri abantu bane basameta mukwerera umwaki anengima mwanchao mahonchao keboli otire kabisa bakanyango so nyachogo chogo ochaba abageta uri baminto morigere libuya twanako twara mujumbo ndiko 2007 one this is 2027. That is how many years? 20 years. One mugeta olio mo itangaro gambi. Wewe mo masigena ero rueto. Bora rero mugeta olio ndeka tanganete na ndingo tangana mbuga tieke bamanye ko mbuga nakonya toli na babo basikonya bako gende. Oge sio na ndebe no biri ya gamba. Iga gamba buno mo itangare.
nandi ndo mo getauli na lengo liko nkubule mu masigagacha mu itangalo ujire inde twiranire mu ina bono ndo jinge ngaki ane yaikire yo mu getauli gobono ngotebya abantu baitu ngaki umuntu ito sameta mu kwero bwata yuoro umuntu asakoro kunga bus chache boitangale wapi togende centro togende nyacheki togende bo getauli. I want to say kindly mumanya kote kinwale 2027 and more ready for change irekorwe change na ndele genuine ikongo tebya abantu baitonga onde bwensi utakete change bo basi indiko kwanira familia ane gose bonyansi yaka gose wapi na kwanira abantu baito bonsi biba bonyansi yaka abantu baito basameta mukwero rabo basi baito bonsi akina nengoira na abantu baito be county mbatebi ngaki trend ye yo kominyo kuja saba na siasa baisiko na abanyomba ngabono twetane inje muno mugambira kandi gatusikane onyenkale kwa gaja gasukane singare kwa gaja isike mchumo rai gonde ngaki utare gocha tokende kucha mundo kale kwa gaja sakwa gacha tusikane igatochi jana nanje tenjera matiyangi yabo beke bintu bya tokende nchineria agotebanga gatuba kwanire ngora nanje nde muina iga seruto nanje tiganje mba kwanire ngora imba gose gotogende ngora muna abana abamo go siasa ngo kire yakichinje gorede na inwe egetende TV onda ero goteba buno mugambi bana ano mokorera no mugambi kandi mba ko nyira gende mwatemere sana ko somo gusi konta yete ko irani director yete ko irani abantu bonse bakoranda mwagende getembe na congratulations asante so already mwa make ye mo gusi ko twara information iri kanyanda bwa gorende ganya saba konye simuli ni director na banye negetembe bagende ne chi bedi chinde chite TV chinde chigende saje that to twara information ngaki abantu bakanyora information nandire ndibuna bono rojo monye negetembe mama chiro mwariki we want to ask nyasaba konye na serikali emuna tokona toriye stoko tokonye tole siruto tobakonye mobebuya ono ndoko kende smart yangi nero gotoko babuya ngira tobebuya that is very good bia muno daktari sengenje gwanja gusangamo na inturi tukaligalia lero mwanjo muligere liko ikirabo no tokolera muroberi gweli tuko isiko ya bisi ase tokogenda isiko ya bisi twe karanza isiko ya bisi twakwanda isiko ya bisi na magitonya gotoko kwana na Dr. Koda Kikiana na goikirabo no tokonyara ko tokona chiro muroberi wiga maiga kamera ko kunga Josephat Sungura na boy go Wilfred Matundura jeni ngoro ko Haron Ototo Nyangiri Angyo Kande.